Mwiriwe inshuti zacu, twongeye kubasuhuza nk'uko bigaragara kuri screen zanyu. Ni itangazo ryavuye muri Departement yunze ubumwe za Amerika, itangaza itariki nyayo y'igihe ibyo abantu bamenyereye kuri green card bizatangirira. Rero byamaze kumenyekana ko ari ku wa gatatu ku itariki 2 z'ukwa 2019 ku isaha za saa sita z'amanywa, ku isaha z'iwabo. Twebwe ubwo azaba ari mu masaha ya nimugoroba ya nijoro, ashyira ku itariki 3 z'ukwa 10 2019. Iri tangazo rirareba abandi bari bamaze igihe bashaka kumenya itariki igihe bazuzuriza ngo nabo batangire kugerageza amahirwe. Tukaba rero duhari kugira ngo tubafashe kuzuza kuri abo batabimenyereye. Ikindi tutabura kubabwira nuko ibi ngibi byemerewe gukorwa inshuro imwe. Kuzuza ni inshuro imwe, ni buri mwaka wuzuza inshuro imwe. Iyo ukomeje kuzuza inshuro nyinshi bituma ubura amahirwe yo kuba watsindira ano mahirwe y'imboneka rimwe yo kujya muri Amerika. Ikindi twababwira nuko tubasanga aho muri. Iyo muduhamagaye kugira ngo tubakorere, tubasanga aho muri, hanyuma tukabibakorera. Muhawe ikaze rero, muduhamagare. Telefone yacu ni 0783244247. Amahirwe masa, murakoze.